E ono tekau mano ngā uri Māori kua hūnuku ki te rohe o Piripane ki te mahi ki roto i ngā maina. Ko te pātaia Kereama Wright ki tētahi whānau no Rotorua, kei te whai hua rānei rātou i tā rātou hūnukutanga atu ki te pāpaka a Māui. Ko 1,200 kilomita whakateraki o Piripane ko Moranbah, tētahi o ngā tāone kiriwaro matua o ahi treiria. Life in Moranbah for me and my family is excellent. Apart from being at home in New Zealand, I wouldn't want to be anywhere else. Nā te hōhao Christian pōnei ki te noho pupu o nei Rotorua, ka kai kapua mai ia ki Moranbah 1 tau ki muri, I nāia nei ko pū whātia tanautu a tau. Here I work for Computer Sciences Corporation, CSC. We are the IT outsourcer for BHP Billiton. They're pretty much the world's biggest miner. We haven't struggled once since being here. I whai mai a Rachel rātou ko ngā tama tokorua e whātau ki muri, koia nei tētahi oana mahi e toru, ko tāna he whakamahi I ngā pūkenga pūnoa, I whakawhanakehia I te wākainga. A friend and I do kids face painting parties and glitter tattoos and just kids entertainment. E waru katoa ngā rua kiriwaro pēnei I tēnei e karapotia ana I a Moranbah. Nā te tini o te pūtea ka whakapuakina e nei rua, ka whai hua hoki ko te taone. McDonald's for an adult is $24 an hour. I used to do security at the pub when I first came to town. That was $60 an hour. Engari aha koa te nui o te pūtea I nā te nui o te utu. Tēnā ko te whakarere I ngā tamariki kei te wākainga me te maha atu anō. The most difficult thing about being here is not being able to go home for everything, for birthdays. Missing out on tangihana, you can't go to all of them. You just got to pick and choose the ones that you can go to, and you have to live with that. Ka mutu he whakatūpototanga hoki tā te tokorua nei. Do your research first, find where the jobs are, look at areas, best places to live. Have a skill behind you, have something behind you. You can't just come with your bag and expect to get straight in the mines. Ko ia tā rāua mo te oranga o tēnei hunga. Kereama Wright atu I Moranbah, te karere.